Ibihe byiza nanone mwebwe mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka mabwire yuko Burundi bwavuze ku gufungura imipaka ihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Burundi yatanze icyizere ku ifunguro ry'imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda, yemeza ko iri gukora ibishoboka byose kugira ngo hongere kubaho urujya n'uruza rw'abaturage b'ibihugu byombi. Ku itariki ya 7 Werurwe 2022 nibwo Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gukomorera urujya n'uruza rw'abantu ku mipaka yarwo yo ku butaka nyuma y'igihe yari imaze ifunze kubera ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 n'ibibazo rwari rufitanye n'ibihugu by'ibituranyi birimo u Burundi ndetse na Uganda. Kuri uwo munsi rero abantu bahise batangira gukoresha imipaka ya Gatuna na Cyanika ihuza u Rwanda na Uganda, gusa uw'Akanyaru uruhuza n'u Burundi ukomeza gufungwa kuko abanyarwanda batari bemerewe kwambuka ngo bajye hakurya mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni nako bimeze rero kandi ku Barundi bashaka kuza mu Rwanda. Muri 2016 nibwo u Burundi bwatangiye kubuza imodoka zivuye mu Rwanda zitwaye abagenzi kwambuka, kuba icyo gihe Abarundi bo bazaga mu Rwanda nta nkomyi, ariko Abanyarwanda bo bakangirwa kujya mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho muri Werurwe 2020 ubwo icyorezo cya COVID-19 cyageraga mu Rwanda, imipaka yahise ifungwa, urujya n'uruza hagati y'impande zombi ruhita ruhagarikwa kugeza ubu nubwo u Rwanda rwo rwamaze gufungura uruhande rwago. Kuba rero uyu mupaka ugifunze si ikibazo ku Banyarwanda n'Abarundi gusa bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka yombi, ahubwo ni ikibazo mu karere. Itsinda ry'abashoramari bagera kuri 200 bo muri Uganda baherutse kugirira uruzinduko mu Burundi, basabye iki gihugu kugufungura imipaka igihuza n'u Rwanda kugira ngo boroherwe no kohereza ibicuruzwa. Kugira ngo rero ibicuruzwa bive muri Uganda bigere i Burundi bisaba ko binyuzwa muri Tanzania, ikaba ari inzira ya kure muri iki gihe imipaka y'u Rwanda n'u Burundi iba ifunze. Uburundi rero bwatanze icyizere. Mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye za leta y'u Burundi bagiranye n'abanyamakuru kuwa gatanu tariki 25 Werurwe 2022, ifungwa ry'imipaka ni imwe mu ngingo zongeye kugarukwaho. Umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Eveline Butoyi yavuze ko umubano w'u Rwanda n'igihugu cye ugenda ujya mu buryo, kandi bikaba bigaragazwa nuko abakuru b'ibihugu byombi bagenda bandikirana. Yakomeje avuga ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cye gifungure uruhande rwacyo ku mipaka igihuza n'u Rwanda kuko biri mu nyungu z'abaturage bombi. Ati mwibuke, ati buriya mu Rwanda bafunguye imipaka bijyanye naho icyorezo cya COVID-19 kigeze kuko bari bihaye gahunda yo kurwanya coronavirus. Uyu munsi bafunguye uruhande rw'u Rwanda, reka natwe dutegereze niho bigana, ati kuko aricyo twese twifuza kandi barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo uko kugenderanira bitere imbere. Kuba rero u Rwanda rucumbikiye abashatse guhirika leta y'u Burundi 2015 kimwe mu byakunzwe kugaragazwa nk'impamvu u Burundi bugitsimbaraye ku gufungura imipaka yarwo. Muri iki kiganiro Eveline Butoyi yavuze ko batashimishijwe n'iki cyemezo, ariko avuga ko ntaho bihuriye no kudafungura imipaka. Ati mu byo u Burundi busaba nibasanga barya abashatse guhirika ubutegetsi uno munsi u Burundi buri gusaba u Rwanda, ati basigaye bagengwa n'amategeko mpuzamahanga, reka ibyo tubitegereze. Ati murabizi ko hari abateye igihugu muri 2015 kandi ko igihugu cyacu cy'u Burundi kitashimishijwe na gato n'iyo myitwarire. Hashize iminsi hari ibimenyetso by'uko u Rwanda n'u Burundi biri guharanira kuzaba umubano wabyo. Igiheruka ni uko ku itariki ya 15 Werurwe Perezida Kagame yohereje Minisitiri w'Ingabo General Albert Murasira i Burundi nk'intumwa yihariye. Icyo gihe General Albert Murasira yagiranye ibiganiro na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. N'urugendo rubaye nyuma y'uko muri Mutarama 2022 Perezida Kagame yakiriye Minisitiri ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, urubyiruko, umuco na siporo mu Burundi Ezekiel Nibigira, wamugejejeho ubutumwa bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wajemo agatotsi 2015 ubwo hageragezwaga umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Burundi bwashinje u Rwanda kuba inyuma y'uwo mugambi, ariko rubihakana rwivuye inyuma. Kuba icyo gihe inzego zose mu bihugu byombi zagiye zikora ibishoboka byose ngo ibibazo bikemurwe, ariko bikagenda bigura intege. Kuva Perezida Ndayishimiye yajya ku butegetsi muri 2020 hagaragaye impinduka nziza ku kuzahuka k'umubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaganga bakora ku ivuriro ryo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bahagaritse akazi. Impamvu batanga bagenzi babo batatu bashimuswe mu mbabarire mu cyumweru gishize batari baboneka. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
aba baganga bahagaritse imirimo yabo bagera ku 10 bamwe muri bo bari mu ngo zabo usibye umuganga umwe uri ku ivuriro yiteguye kwakira indembe. Aba baganga bemeza yuko bahagaritse imirimo yabo mu rwego rwo gusaba ko bagenzi babo bashimutiwe ku kigo nderabuzima cya Katalukulu barekugwa. Jimmy Bishemeye n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda asobanura ko aba baganga bo ku ivuriro ryo mu Rusenda bagiye kumara icyumweru batavura impunzi. Cyatanguye wa gatanu w'indwi iheze hari byavuye ku baganga ba ku ivuriro ry'i Katalukulu barafashwe ari batatu batwagwa n'imigwi itazwi, hanyuma kubera icyo gihe abandi baganga bagenzi babo baciye bifatanya nabo mu baba barahagarika kuvura. Kuva icyo gihe n'ubu abaganga ntibariko baravura ku ivuriro dufise mu nkambi, abaganga ntibariko barakira abantu. Hari umuganga umwe niwe ashobora kwakira ugiye arembye gose. Veronica Ntawunice na Esperance Munezero ni impunzi zo mu nkambi ya Rusenda basigura yuko bavuye muri village zabo bagiye kwivuza ku ivuriro ryo mu nkambi ntibabona babavura. Gupimisha rero ngiye gutondekesha ifishi ebaga umuganga umacha ambwira ati nimugende butwe mu greve ubu nta kuvura nca ndataha. Urumva nace rero ndiyumvira ko nzobyara ndagira ndabivura rero ubu sinzi ko aho ndobyarira niko imara sindahazi. Icyo twosaba gusa mwari muke kugirane udufasha mukaturondera nyine kuntu nyine baza baragirane baza batuvura. Ayo mu nkambi ivuriro rihari ntabwo turiko turavuka ngo bari muri greve, nukuvuga ngo turahangayitse na cyane cyane ko dufite n'ubukene bw'amafaranga atanubwo turi bugene no kugwana imiti mu mafarumasi ngo turayironka, kandi tukaba dusanzwe tuzi ko n'ubundi n'umuntu umuganga wo mu farumasi bamufasha ariko aragutera urushinge cyangwa ariko arakukira iserumu n'ubundi yandikiwe agasha. Kubera ukuguhagarika imirimo kw'aba baganga usanga zimwe mu mpunzi ziri kujya kwivuriza hanze y'inkambi, izindi nazo zikajya kugura imiti kuri za farumasi. Nzoyihaya Mathiasi ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda. Nk'abagendana ubumuga hoho twebwe dufite ikibazo gikomeye ko nk'ubu bica bisaba ko umuntu ava mu ikamba akaja kwivuza inyuma y'ikambi. Nka twebwe rero tugendera kuri beki, ugasanga ugendera kuri beki imwe uwundi ntaranaronka n'iyo beki kugira uve ngaha gushika epfo mu ikambi. Epfo y'ikambi nta kintu vraiment nta nguvu ntaki kuko nta gakinga kakunguruza gahari n'amabarabara ni mabi. Ugiye hajya kwa muganga nawe kugira usabe ambulance bakubwira ngo manuka ariye. Jimmy Bishemeye uhagarariye impunzi zo mu Rusenda asaba ishyirahamwe rya seri ko ryavugana n'abo baganga bakongera gukora imirimo yabo uko byari bisanzwe. Twebwe twasabye haseri kuko twene tubifise mu ruhara nubwo ari twebwe turiko turahura n'ingaruka mbi zo gutwarwa kw'abo baganga. Icyo dukeneye no kuvugwa, dukeneye kuvugwa baravuga babigenza n'ababandanya baravugana n'abo bantu batwaye abaganga babo mugabo twe tubandanye tuvugwa nta kindi twifuza kuvugwa. Aba batafashwe babandanye ibikorwa hanyuma nabo boye baraganira n'abo bantu mukora ko icyo kibazo kiva mu nzira mugabo twe turavugwa. Twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya DCR ryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR ntibyadukundira. Urugaga rw'abaganga muri Fizi rugaragaza yuko abo bantu bashimuse bagenzi babo bari kubasaba ibihumbi 12 by'amadolari kugira ngo babarekure. Aba baganga b'abakongomani bashimutwe Katalukulu bari basanzwe bavura impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe babifashijwemo n'ishyirahamwe rya ADC ari naryo rishinzwe ubuvuzi muri ASR. Mu baganga bane bashimuswe barimo n'umugore umwe, muri bo umugabo umwe ni wabashe gucika bari bamushimuse. Kuri ubu umutekano wo mu nkambi n'afi y'ivuriro wari wifashe neza ugereranyije nuko byari bimeze mu minsi ishize. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo urakoze. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima iri mu bikorwa byo gukingira imbasa abana bafite hagati y'imyaka 5 n'6. Abashinzwe ubuzima basobanura ko uru rukingo rugamije kongerera abana ubudahangarwa. Mugenzi wacu Asumutakaboyi eduteguriye inkuru. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima risaba abaturage bafite abana bavutse mu mwaka wa 2016 na 2017 no kuvuga bafite imyaka 5 n'6 kongera kubakingiza indwara y'imbasa. Iri kingira ryatangiye kwa mbere y'iki cyumweru rizasoza mu mpera z'iki cyumweru rirabera mu bigo by'amashuri cyane arera abana b'inshuke. Ijwi rya Amerika ryagiye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo aho twasanze abana biga mu ishuri ry'inshuke barimo gukingirwa. Madamu Nagasindi Judith bari mu bikorwa byo gukingira
yasobanuye impamvu y'iri kingira rya kabiri. Twakingiye abana bavutse mu 2016 na 2017 kuko abo bana mu gihe bakingirwaga bakiri batoya urukingo rw'urushinge rwari rutari rwatangira gukoreshwa mu Rwanda. Ubu rero aho ruziye abo bana twanze ko bacikanwa. Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije na RBC bategura iki gikorwa cyo kubakingira. Iyi ni gahunda ya leta yo kongerera abana ubudahangarwa ku ndwara y'imbasa kuko bari barigeze guhabwa ibitonyanga bakiri batoya bibakingira imbasa, ariko ubu ngubu tugeze ku rwego rwo kubatera urushinge mu rwego rwo kuboostinga kugira ngo twizere neza ko turimo kweradika imbasa.